Hvaljeni si Marija. Pochválený bude Ježiša Mária. Evo, prije ovoga svjedočanstva, ja bih krenio sa jednom molitvom. Ešte predtým, než začneme so svedectvom, ja by som začal s modlitbou. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. V mene Otca i Syna i Duha Svetého. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz je hodinu smrti našej. Amen. Slava Otcu i Synu i Duhu Svetomu. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Kraljice mira, Kráľovná pokoja, oroduj moli za za nás. nas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ja sam zove Goran Čurković i rođen sam u Splitu, sada imam 44 godine. Volám sa Goran Čurković, narodil som sa v Splite a teraz mám 44 rokov. Ja sam rođen u kršćanskoj obitelji. Narodil som sa v jednej kresťanskej rodine. Međutim, u toj mojej obitelji nije bilo žive vjere. Ale medzi tým v našej rodine nebolo živej viery. Moj otac se uvijek ponosija s tim što nije bio u Savezu komunista. Môj otec sa chválil tým, že nebol komunista, Međutim, nikad nije išao u crkvu. ale medzi tým nikdy nešiel do kostola. Moja majka i otac su mi govorili od mali nogu da mora nići u crkvu, da mora nići na vjeronauk. Moja matka i otec mi od malička hovorili, že musím ísť do kostola, musím chodiť na náboženstvo. Ima sam neki primjer u svojih roditelja i onda sam govorio, ako ne idete vi, zašto bi ja išao u crkvu? Ale ja som vždy hľadal príklad u svojich rodičov a som im tak hovoril, keď nejdete vy, prečo by som mal ísť ja. Iako sam ja primio sve sakramente, primio sam i kršten sam bio na vrijeme i prvu pričest i krizma sam se. Ja som prijal všetky sviatosti, bol som pokrstený, bol som na prvom svetom príjmaní na birmovke. Sve se to u biti svodilo samo na materializam. Ale medzi tým sa to všetko točilo iba okolo materializmu. Eto, sjećam se svoje krizme i pričesti. Znam da su kumovi dolazili kući, dolazili su prijatelji i obitelj, uža daljnja. Spomínam si na svoje prvé sveté príjmanie a birmovku, keď prichádzali priatelia, krstní rodičia. I u biti sve se svodilo oko jela i piću. Ale všetko sa to točilo okolo jedla a pitia. I sve se svodilo oko ovih drugih darova. A vlastne sa to všetko točilo okolo darov. Tako da u biti ja od mali nogu već sam bio sam jako vezan na materijalne stvari. A tak ja som bol od malička veľmi viazaný na materiálne veci. Sjećam se kad bi nam dolazili prijatelji, kad bi nam dolazili u kuću, prvo bi gleda šta nose u rukama. Ja si spomínam, že keď prichádzali priatelia do domu, tak prvé, na čo som pozeral, bolo, čo majú v rukách. I ako bi nosili neke darove za mene, Ak by priniesli nejaké dary pre mňa, ako bi mi dali novaca, ak by mi dali peniaze, ja bi skaka, grlija bi ih, ljubija bi ih i volija sam ih. ja som skákal, objímal som ich, mal som ich rád. Međutim, ako bi došli na posjetu, a ne bi mi ništa donijeli, Ale ak prišli na návštevu a nič mi nepriniesli, ja ne bi niti pogledao. ja by som na nich ani nepozrel. Mene odgojila u biti televizija i ulica. Mňa od malička vychovala televízia a ulica. Pa je zbog toga što je u mojoj obitelji bilo dosta i tragedija. Bolo to aj kvôli tomu, že v mojej rodine bolo dosť tragédie. Jer ja sam imao sestru i ona kad je imala 4 godine, Mal som sestru a ona keď mala 4 roky, pala je s 5. kata i poginula. spadla z 5. poschodia a zahynula. Moj brat kad ima godinu dana dobija je meningitis Môj brat keď mal rok, dostal meningitídu i ostaje gluhonjem. a zostal hluchonemý. Moja majka je od tada već počela bolovat od depresije. Moja matka odvtedy začala byť chorá na depresie. Ona non stop je plakala Bola neustále smutná a plakala. i onda nekom vremena počela je pit alkohol. A po nejakom čase začala aj piť alkohol. A moj otac je bio pomorac Môj otec bol námorník i bio je non stop na brodu, malo ga je bilo kući. a neustále bol na lodi, málo ho bolo v dome. To je meni u biti jako odgovaralo jer u kući nije bilo čvrste muške ruke. A mne to v podstate veľmi vyhovovalo, pretože v dome nebolo pevnej ruky. A nisam ima volje stati u toj kući, gleda majku takvu kakvu je. A nemal som vôľu zostávať v dome a pozerať sa na matku takú, aká je. Ja sam iskorištavao svaki trenutak, svaku priliku da bježim van iz kuće. A tak ja som využíval každú možnosť a každú chvíľku, aby som mohol odísť z domu, utiecť. Ja sam od mali nogu tražio slobodu. Ja som od malička hľadal slobodu. Mislio sam da je sloboda da idem gdje hoću i da radim šta hoću. A myslel som si, že sloboda to je, že idem, kde chcem a robím, čo chcem.
cijeli život tražeći tu slobodu, na kraju sam postao rob. Ale celý život hľadajúc tú slobodu som sa stal na konci otrokom. Postao sam rob najgorih stvari koje postoje. Stal som sa otrokom najhorších vecí, ktoré existujú. Od malih nogu ja već gledam da se družim sa starijima. Ja som od malička pozeral na to, aby som sa priateľil so starými. Ali problem je moj bio što sam uvijek tražio one starije koji su bili problematični. Ale môj problém bol ten, že vždy som hľadal tých starších, ktorí boli problematickí. Ti stariji koji su bili problematični, oni su za mene bili muškarci. Pretože tí starší, ktorí boli problematickí, oni boli pre mňa muži. A tu je jako doprinijela televizija. A na to veľmi ovplyvnila televízia. Jer ja sam uzima, šta ja znam, jednoga Robert De Nira koji je bio uvijek u zatvoru, koji je bio tetoviran, koji se tuka, koji je ubija, koji je radio uvijek neke nerede. Ja som si zobral za príklad Roberta De Nira, ktorý sa neustále bil, bol potetovaný, bol vo väzeniach. Ja sam u biti mislio da jedan muškarac takvi treba biti. A ja som si myslel, že jednoducho jeden muž musí taký byť. Međutim, imao sam problem jer ja sam u dubini duše zna da uopće nisam takvi. Ale ja som mal problém, pretože v hĺbke duše som vedel, že ja nie som taký. Ja recimo sa 11 godina počeo sam pušiť cigare i pit alkohol. A potom sa prihodilo to, že v 11 rokoch som začal fajčiť cigarety a piť alkohol. Ma ne zato što se meni to sviđalo, što je meni to bilo lijepo. Ale nie preto, že by sa mi to páčilo. Nego jednostavno bio sam muškarac. Ale jednoducho bol som muž. Kad bi se napija, onda bi mogao raditi neke stvari, gluposti koje ne bi normalno nikad napravio. A keď som si vypil, tak som mohol robiť také veci a také hlúposti, ktoré by som normálne nikdy neurobil. Sa 11 godina tražeći tu slobodu, odlazim, bježim iz kuće i odlazim u drugi grad. V 11 rokoch, hľadajúc tú slobodu, som utekol z domu do druhého mesta. Tamo sam provalio trafiku. Tam som vykradol trafiku. Uhvatila me policija i zatvorila me. Chytila ma policia, zatvorila. Otac namjerno nije htio doći 2 dana po mene. Otec umyselne 2 dní nechcel pre mňa prísť. Jer je u biti htio da mi to bude ko neka životna škola, mislio da ću se prepasti. Pretože si myslel, že sa ponaučím, aby to bola taká životná škola pre mňa. Ništa to meni nije pomoglo. Ale mne to vôbec nepomohlo. Kad sam ima 13 godina, umire mi majka. Keď som mal 13 rokov, zomrela mi matka. Pa eto, kroz ovu priču možda vi možete misliti da ja svoju obitelj nisam volio. Cez toto moje rozprávanie vy si môžete pomyslieť, že ja som nemal rád svoju rodinu. Imao sam jedan veliki problem unutar sebe. Ale ja som mal jeden veľký problém vo vnútri v sebe. Jer ja sam jako zatvoren i svoje osjećaje nikad nisam pokazivao. Bol som veľmi zatvorený a svoje pocity som nikdy neukazoval. Ma baš i radi te predođbe o muškarcu, jer u biti ja sam se uvijek bojao da pokažem svoje osjećaje, da neko ne misli da sam ja slučajno dobar, jer to je bilo sramota. Bolo to vlastne kvôli tej mojej predstave o mužoch, aby som neukázal niekomu, že som dobrý, lebo to by bola katastrofa. Kad je meni majka umrla, to je bio za mene veliki šok. A tak keď mi zomrela matka, pre mňa to bol veľký šok. Jer ja sam mislio da se to događa nekome drugome, da moja majka ne može umriti, da će ona živi vječno. Ja som si myslel, že to sa môže udiať niekomu inému, že moja matka nemôže zomrieť, že ona bude žiť večne. I onda sam rekao da ću se ubiti. A vtedy som povedal, že sa zabijem. Međutim, niko mi nije vjerovao. Ale medzi tým mi nikto neveril. 8 mjeseci poslije moj otac se oženio. 8 mesiacov potom sa môj otec oženil. I od toga dana se u meni počela već rađat mržnja. A od toho dňa sa vo mne začala rodiť nenávisť. Mržnja prema ocu. Nenávisť voči otcovi. Mržnja prema toj ženi jer je ona došla u kući da glumi moju majku. Nenávisť voči tej žene, pretože ona prišla do domu, aby hrala moju matku. I mržnja prema bratu. A nenávisť voči bratovi. Zato što meni je brat bio gluhonjem je u biti, on je živio u svom svijetu. Pretože môj brat bol hluchonemý a on žil vo svojom svete. Ja nikad nisam ima neki odnos kao sin i otac. Ja som nikdy nemal nejaký vzťah tak ako syn a otec. Vidite, môj otac je jako dobra osoba. Môj otec je veľmi dobrá osoba. I veoma poštena. A veľmi taký vážený. Međutim, njegovo djetinjstvo je bilo teško. Ale jeho detstvo bolo ťažké. Ja nikad s njim nisam mogao razgovarati. A tak ja som sa nikdy s ním nemohol rozprávať. Sjećam se kad bi dolazio kući iz škole, recimo kad bi ima neki problema. Pamätám si, že keď som prišiel zo školy a dajme tomu som mal nejaký problém. Ja sam htio puno puta sa svojim ocom porazgovarati. Ja som sa chcel veľa razy rozprávať so svojím otcom. Međutim, on mi govorio, daj, pusti me. Ale on mi hovoril, nechaj ma. Kakvi ti problema imaš? Ide u školu, uči. Kakvi problemi, nema problema.
Aké ty môžeš mať problémy, choď pekne do školy, uč sa, aké môžeš mať ty problémy. Vidit ćeš kad narasteš, kad se oženiš, kad budeš imati svoju djecu, onda ćeš imati problema, sad nemaš nikakav. No, uvidíš, keď narastieš, keď sa oženíš, budeš mať svoje deti, potom budeš mať problémy, teraz nemáš žiadne problémy. I onda sam ja tražio, ovi savjete sam tražio na ulici. A tak som ja radu a pomoc hľadala na ulici. Na godišnicu majčine smrti Tak som na výročie matkinej smrti. došao sam kući s pištoljem, Prišiel som do domu s pištoľou, koji sam posudio 2 dana prije od jednog prijatelja. ktorú som si požičal 2 dní predtým od jedného priateľa. I taj dan sam htio porazgovarati s otcom. A v ten deň som sa chcel porozprávať s otcom. Međutim, kako sam već bio jako problematičan, Ale keďže som už bol veľmi problematický, već sam pija sam i alkohol i uzima sam i neke vrste tableta, už som pil alkohol, bral som nejaké druhy tabletiek. jako loše sam stao u školu. Veľmi som bol taký zlý v škole. I došao sam kući i htio sam s otcom porazgovarat. A prišiel som domov a chcel som sa porozprávať s otcom. Međutim, on se okrenio i da mi jednu plesku. On sa otočil a dal mi jednu facku. I rekao mi je mrš, džubre jedno u sobu, govno jedno, mrš u sobu. A povedal mi, choď hovno jedno do izby. I šta imaš ti pričat, ajde tamo i lipo uči. O čom mi ty chceš hovoriť, choď sa tam ty pekne učiť. Ja sam otišao u sobu, Ja som odišiel do izby, izvadio pištolj, vytiahol som pištoľ, okrenio ga prema glavi otočil som ho ju proti hlave i ispalio metak. a vystrelil som guľku. Pao sam napod Padol som na zem i odjednom su se otvorila vrata, već su svi susjedi bili ti, ja i ne znam koliko je vremena prošlo. a zrazu sa otvorili dvere a všetci susedia prišli, ja neviem, aký čas prešiel. Digli su me, odveli su me u bolnicu, Odviezli ma do nemocnice, operirali su me i sutra ujutro kad sam se probudio, operovali ma a na ďalší deň, keď som sa zobudil, bila je uz mene moja mačeha bola pri mne moja druhá matka. i rekla mi je da je sve u redu, da neće biti nikakvih problema. Povedala mi, že všetko je v poriadku a že nebude žiaden problém. Ništa, izašao sam iz bolnice, sad nakon 10 dana. Po nejakých 10 dňoch som vyšiel z nemocnice, U meni je bio jaki revolt. ale vo mne bol taký vzdor, Bio sam ljut na sebe, zašto se nisam uspio ubiti. pretože som bol nahnevaný na seba, prečo sa mi nepodarilo zabiť sa. Moj otac mi je govorio da mi je metak izvađen iz glave. Môj otec mi hovoril, že guľka je vytiahnutá z hlavy. Par mjeseci posli Ale pár mesiacov potom bio sam u jednome kafiću, bol som v jednej kaviarni. tamo su se neki potukli Tam sa niektorí pobili i jedan mi je razbio bocu od glavu. a jeden mi fľašou rozbil hlavu. I onda su me odveli u bolnicu, Potom ma odviedli do nemocnice, snimali glavu snímali hlavu i na taj način sam saznao da imam metak još uvijek u glavi. a týmto spôsobom som spoznal, že ja mám guľku ešte stále v hlave. A to je bio za mene samo još jedan razlog veći da mrzim svoju obitelj. A to bol ešte ďalší dôvod na to, aby som nenávidel svoju rodinu. I ništa. Život je išao naprijed, ja sam sa alkohola i sa tableta. A život išiel napred a ja som s alkoholom a tabletkami. Uzima sam i svaki dan sve više. Došlo je do toga da dosadilo nam to stanje. A bral som ich každý deň viacej a viacej a došlo do toho bodu, že už viacej mi to nestačilo. Bilo je nas 6 prijatelja koji smo od malena rasli. Bolo nás 6 priateľov, ktorí sme od malička rástli. I znali smo da moramo nešto mijenjati. A vedeli sme, že musíme niečo zmeniť. Jer postali smo i agresivni, a to nam se nikako nije sviđalo. Stali sme sa agresívnymi a to sa nám nijako nepáčilo. Imali smo mi uvijek te starije koji su nas savjetovali. A stále tam boli tí starší, ktorí nás poučali. I onda su oni nama govorili, ma šta će vam to, šta to uzimate? Lipo zapalite travu, smijat ćete se, bit ćete dobri i bit ćete super. A hovorili nám, o čo sa staráte, zoberte si, pekne si zapálte trávu a bude dobre. Mi smo znali da je marihuana i hašiš, da je to droga. Ale my sme vedeli, že marihuana a hašiš, že to sú drogy. I bojali smo se. A báli sme sa. Međutim, ovi stariji su nam govorili, ma šta se bojite? Trebate se bojati alkohola i tableta, a ne se bojati trave. A tí starší nám hovorili, čo sa bojíte, treba sa bať alkohola a tabletiek a nie trávy. Marihuana je prirodna biljka. Pretože marihuana je prírodná bylinka. Vi koji nju kad pušite, bolje vam radi mozak, bolje učite, bolje jedete, bolje spavate. Vy keď ju fajčíte, tak lepšie vám pracuje mozog, lepšie sa učíte, lepšie spávate, bolje jedete. lepšie jete. A što je najvažnije od svega, nema krize i nema ovisnosti. A čo je najdôležitejšie zo všetkého, niet krízy ani závislosti.
Nismo imali strah, međutim rekli smo, ma da, ajde idemo zapali, neće nam biti ništa od jednoga puta. My sme mali strach, ale povedali sme si, veď ideme a od jedného razu sa nám nič nestane. I onda smo zapalili. A tak sme si zapálili. Sad nekome nije bilo ništa, nekome je bilo čudno, nekome bilo ovako, onako. Niekomu nebolo nič, niekomu bolo čudno, niekomu bolo tak alebo ona. To uopće nije važno. Ale to nebolo vážne. Ali je u ovoj priči je važno to da mi sljedećih 10 dana nismo pušili nikako. Ale dôležité je to, že my sme ďalších 10 dní nič nefajčili. Jer u biti kroz tih 10 dana mi smo govorili, uvjeravali sami sebe kako smo mi karakter, kako smo mi jaki, kako stvarno mi vladamo situacijom. Ale my sme sa presviečali v tých 10 dňoch sami seba, aký sme my silní, aký sme my charakter, ako my ovládame situáciu. I onda smo nakon 10 dana bi zapalili smo opet. Tak sme si po 10 dňoch zapálili opäť. Nismo pušili jedno tjedan dana. A opäť sme týždeň nefajčili. I opet smo mi sami govorili to stvarno dobro, kako stvarno nema krize, nema ovisnosti. A opäť sme si hovorili, aké je to skutočne dobré, ako nie žiadnej krízy ani závislosti. I onda vrlo brzo počeli smo pušiti svaki dan. A potom sme veľmi skoro začali fajčiť každý deň. I onda na kraju više nismo ni pušili cigare, samo smo pili i alkohol i pušili travu. A už ku koncu sme nefajčili cigarety, ale sme len pili alkohol a fajčili trávu. Ja bi dolazio doma svakakav, bi napušeni, pijani, u svakakvim situacijama, natabletiran. Ja som hoci ako prichádzal domov, prichádzal som prefajčený, napitý v každej situácii. Kad otac nije bio kući, ova moja druga majka, ona se bojala meni ništa reći. Ale keď otec nebol doma, tá moja druhá matka sa mi bála niečo povedať. Tako biti da sam ima slobodne ruke. A tak som mal slobodné ruky. U ona vremena kad je otac bio kući. A počas toho obdobia, keď bol otec doma? Ja sam izbjegavao recimo dolazak kući kad bi on bio u stanju. Ja som utekal z domu vlastne v tom stave, keď on bol doma. Ili kad bi on bio, nikad više nisam s njima ni ruča, niti sam s njima večera. Izbjegavao sam koliko sam god mogao. Koľko len som mohol, tak som utekal z domu, nemali sme ani spoločný obed, ani večeru. Ili bi se zavlačio u sobu, slušao bi tamo muziku sam. Alebo som sa zatvoril do izby a sám som tam počúval muziku. Otac kad me i uvatija, kad vidi da sam izneređen, pita me šta ti je, majke. A keď otec ma vlastne aj pristihol pri tom a videl, že nie som v poriadku a pýtal sa ma. A ja sam već u laži sam već bio jako dobar. Ale ja už som bol veľmi dobrý klamár. Jako meni sad, kad to se sitim tih perioda, izgleda skoro smiješno. Teraz, keď si spomínam na tie periódy, nie je to veľmi smiešne. Ja sam mi govorio, ma da, bija neki rođendan, bila neka žurka, popio sam 2-3 pive. A ja som vždy hovoril, bola nejaká oslava, nejaké narodeniny, popil som 2-3 piva. Ti znaš da ja alkohol ne mogu podnijeti, da ga ne podnosim. A ty vieš, že ja neznášam alkohol. Ja ne znam kako je prolazilo, ali svaki put prolazilo. Ja neviem, ako je to možné, že to prešlo, ale každý raz to prešlo. Ma dobro, i on je tu zatvara oči, jer možda da ne bi sebi priznao neke svoje pogreške, recimo, koje je bilo u odgajanju. Ale on vlastne určite zatváral aj oči, aby nemusel priznať nejaké chyby, ktoré sa mu robilo. Kad bi susjedi dolazili govoriti, Marko, Goran ti se tamo druži s nekim problematičnim ljudima. A keď prichádzali susedia a hovorili mu, Marko, tvoj syn Goran sa tam priateli s nejakými problematickými ľuďmi. Uvijek je nalazio opravdanje, on je mlad, on je u pubertetu, mi smo poraci ovako malo divlji. On vždy našiel nejaké ospravedlnenie, hovorí, on je v puberte, on je mladý, my sme takí. Biće on dobar. Bude on dobre. A ne da sam bio dobar, nego sam svaki dan tonija sve dublje i dublje. Nebolo to dobre, lebo ja som každý deň, stále som hlbšie a hlbšie upadal. Od marihuane i hašiša, pomiješano s alkoholom i tabletama, počeli su mi se događati čudne stvari. Začali sa mi vlastne pomiešaním marihuany, hašiša, alkoholu a tabletiek diať čudné veci. Počel sam dobivati neke glasove. Začal som dostávať nejaké hlasy. Paranoja od ljudi, depresiju. Paranoja od ľudí, depresie. Strah. Više nisam mogao normalno hoda ulicom, morao sam se sam povlačiti ili stvarno s nekim kojima sam vjerovao, jednom ili dvojici prijatelja, pa se s njima povlačiti u neke šume. Už som viacej nemohol chodiť s nikým po ulici, musel som chodiť sám alebo len s tými, ktorým som naozaj dôveroval. Sme chodili po lesoch. Jer sam imao strah od ljudi da će me ubiti.
Pretože mal som strach z ľudí, že ma chcú zabiť. Koga bi god susreo, koga bi god vidio, ja bi osjećao neku mržnju njihovu prema meni. Nech som kohokoľvek videl, tak ja som pociťoval ich nenávisť voči mne. I to me počelo dovoditi do ludila. A to ma začalo dovádzať do bláznostva. I znao sam da mora nešto mijenjati, da ne mogu ostati na to. A vedel som, že musím niečo zmeniť, že nemôžem na tom zostať. Od trave i od hašiša me vatala takva depresija da to se ne može opisati riječima. Od trávy a od hašiša ma pochytila taká depresia, že sa to nedá slovami opísať. I onda oni meni govore nema ovisnosti. A oni mi vtedy hovorili, že nie je závislosti. Nisam znao kako ću se izvući svega toga. Nevedel som, ako z toho zo všetkého výjsť. A znao sam da mora nešto napraviti. Ale vedel som, že musím niečo urobiť. Ostaviti se nisam mogao, više nisam imao karakter nikad. Nemohol som to zanechať, pretože už som nemal viac žiadneho charakteru. Bilo me strah doma od oca potraži pomoć. Mal som strach hľadať pomoc doma u otca. Jer on je jako mrzija narkomana. Pretože on veľmi nenávidel narkomanov. Je to znam kroz priče koje mi je pričao dok sam bio mali. Toto viem vlastne vďaka tomu, čo mi hovoril, keď som bol malý. Opet sam tražio savjete kod ovih starijih. Opäť som hľadal pomoc a radu tých starších. A ti stariji su uvijek bili normalni, ovi su bili 2-3 koraka ispred nas. A je normálne, že tí starší boli vždy nejaké 2-3 kroky pred nami. Jedan su mi rekli, ma daj, ostavi se toga, šta će ti to, i uzmi heroin, ti ćeš riješiti sve svoje probleme. A oni mi hovorili, všetko odstav a zober si heroín, s ním vyriešiš všetky tvoje problémy. Međutim, svi mi znamo šta je heroin. Ale my všetci vieme, čo je heroín. Gledamo na televiziji, čitamo u novinama, vidimo i susrećemo i svaki dan. Vidíme to v televízii, čítame v novinách, každý deň sa s tým stretávame. Imao sam strah. Mal som strach. Više sam imao strah od ovoga svoga stanja u kojem sam bio. Ale oveľa väčší strach som mal z toho stavu, v ktorom som sa nachádzal. Narekao sam, a idem probovat, baš me briga. A povedal som, idem skúsiť, nebudem sa o to starať. Sviđam se kad su mi dali prvi put, ja nisam znao ni kako se to priprema, nisam znao ništa. Spomínam si, ako prvý raz, keď som ho zobral, ja som ani nevedel, ako sa to pripravuje. Bilo je nas nekolicina prijatelja, bili smo u jednom podrumu. Bola vlastne tá naša skupina priateľov, boli sme v jednej pivnici. Ovi stariji, oni su to kuvali. A tí starší, oni to vlastne pripravili. A ja sam gledao svaki njihov pokret. A ja som vlastne každý ten ich pohyb sledoval. Oni su to uvukli v injekciju i došao je red na mene. Oni to dali do injekcie a prišiel rad na mňa. Ma nisam imao strah, ali sam imao averziju od igle. Ja som nemal strach, ale mal som averziu vždy z ihly. Kad sam prvi put uzeo, ja sam ispružio ruku i okrenio sam glavu. A tak prvý raz, keď som zobral heroín, tak som natiahol ruku a otočil som hlavu. I ovi momak šta mi je prvi put da heroin. A ten chlapec, ktorý mi prvý raz strekol heroín, ima je tako lagano ruku da bi mu zavidila svaka medicinska sestra. Mal takú nežnú ruku, že by mu každá zdravotná sestra závidela. Sekundu, ne znam nija koliko, posli osjetio sam euforiju. A tak som po nejakej sekunde, ani neviem presne, aký to bol čas, pocítil eufóriu. I rekao sam sam sebi, to je to. A povedal som si sám sebe, to je to. To je môj život. To je môj život. Svi moji kompleksi koje sam imao u sebi. Všetky moje komplexy, ktoré som mal v sebe. Svi moji strahovi koje sam imao. Všetky moje strachy, ktoré som mal. Sve je to nestalo. Všetko to zmizlo. Osjećao sam se slobodan. Cítil som sa slobodný. Ali slobodan u pravom smislu riječi. Ale slobodný v tom pravom slova zmysle. Sutradan odmah sam došao do novaca. Na ďalší deň som hneď prišiel k peniazom. Išao sam sam kupiti heroin. Išiel som si sám kúpiť heroín. Nisam ti ja ísť s priateľima, jer da ne bi morao dijeliti s njima. Nechcel som ísť s priateľmi, aby som sa s nimi nemusel deliť. Kako sam gleda kako oni to kuvaju, ja sam to isto napravio. A keďže som pozeral, ako to oni pripravujú, ja som to takisto urobil. Međutim, ja problém nisam znao se sam ubost. Ale problém bol v tom, že som sa nevedel sám si to pichnúť. Tako da sam jedno 20 minuta bojao po rukama. A tak som sa nejakých 20 minút píchal do ruky. Ruka mi bila puna krvi. A moja ruka bola plná krvi. I napokon sam uspio. Ale nakoniec sa mi to podarilo. I od toga puta 12 godina ja nisam puštao heroin. Od toho okamžiku ja som 12 rokov nikdy neopustil heroín. Na početku je bilo dobro. Na začiatku bolo dobre. Bilo je baš onako kako su mi ti stariji rekli. Bolo skutočne tak, ako mi povedali tí starší. Međutim, ima problem jedan. Ale medzi tým je tu jeden problém. A taj problem je što mi niko nije rekao šta me čeka kasnije. A ten problém bol ten, že nikto mi nepovedal, čo ma čaká neskôr. Na početku je dobro, treba ti malo novaca, treba ti malo heroína, stanje, odlično. Na začiatku je dobre, lebo stačí ti málo peňazí a málo heroínu a tvoje pocity, tvoj stav je
výborný. Kako je vrijeme išlo naprijed, Ale ako išiel čas napred, trebalo je sve više i više novaca, bolo treba stále viac a viac peňazí, sve više i više heroína, stále viacej a viacej heroínu. a ta ljepota, ta euforija je bila svaki danom sve manja i manja. A tá krása, tá eufória bola každým dňom menšia a menšia. I svaki dan je kriza bila sve veća i veća. A každým dňom bola kríza väčšia a väčšia. Više nije bilo dovoljno krast po dućanima, litru vina, litru viskija i dvakove sitne gluposti. Už nestačilo vykrádať predajne liter vína, liter whisky a ostatné hlúposti. Prvo sam počeo krast iz kuće, Najprv som začal vykrádať z domu. počeo sam krast zlato, tanjure, na sve što se moglo prodati. Začal som vlastne predávať všetko, čo sa dalo predať. Bolo to zlato, taniere nové. Onda sam počeo provaljivati auta, počeo sam provaljivati stanove, Potom som začal vykrádať auta, byty, restorane, ma sve. reštaurácia, všetko. I normalno, otac je već vidio, javila moja ova druga majka da se nalazim u groznom stanju, ne zna šta mi je, odakle nije s heroinom, nema na pojmu. A bolo normálne, že otec to už zbadal. Tá moja druhá matka mu hovorila, že niečo so mnou nie je v poriadku, že nie som v dobrom stave, ale nevedela, čo mi je. I onda je on ostavio brod, ostavio posao, došao je kući. A tak zanechal loď, zanechal prácu a prišiel domov. Međutim, ja sam već bio narasta, nije me moga tući više. Ale ja už som vyrastol a on nemal viacej žiadny vlastne vplyv na mňa. Už ma nemohol viacej byť. On me je pratio i vidio je da sam poremećena osoba skroz. A sledoval ma a videl, že som sa úplne premenil. I onda je otišao na policiju i išao je tražiti savjet. A tak odišiel na políciu a hľadal nejakú radu. I ovi su mu rekli, Marko, ti iđi doma i budi uporan, gledaj mu, pretraži mu robu, pretraži mu odjeću, pretraži mu sobu. A oni mu hovorili, Marko, ty buď neunavný a choď a prehľadaj mu izbu, prehľadaj mu oblečenie. Kad dođe, gledaj poštanski sandučić gori, gledaj ovi svugdje gdje bi mogao nešto sakriti. A choď do pivnice a hľadaj vlastne miesta, kde by mohol niečo ukryť. I tako je on mene pratio. Ja sam na početku bio jako pažljiv. A tak on ma sledoval a ja som bol na začiatku veľmi opatrný. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, poslije me uopće više nije bilo brige. Ale tak ako vlastne prešiel čas, tak ja už som sa viac o nič nestaral. I jednog dana našla mi je 3 šprice. A jedného dňa naši 3 injekcie. I onda je nastala panika. A vtedy nastala panika. Onda je moj dragi tata reka jedan dan, slušaj sine, ti si u problemu, ajmo ja i ti lijepo za stol, idemo mi sisti popričati. A tak mi jedného dňa povedal môj otec, pozri sa synu, ty si v problémoch, poď ty pekne za stôl a my sa spolu porozprávame. A ja sam njemu rekao ovako. A ja som mu povedal takto. Slušaj ti stari. Počúvaj ty starý. Ja i ti nemamo šta pričati. Ja a ty sa nemáme o čom rozprávať. Jer ja kad sam treba s tebom pričat, ti nisi imao vremena. Pretože ja vtedy, keď som s tebou potreboval rozprávať, ty si nemal čas. Lipo živi svoj život. Ty si pekne ži svoj život. A ja ću živi svoj. A ja si budem žiť svoj. I ostavi me na mir. A nechaj ma na pokoji. Da Bog da da sam taj dan popričao s njim. Keby tak Boh dal, že by som v ten deň sa s ním porozprával. On je bio u panici, nije znao šta će. On bol v panike a nevedel, čo so mnou. I onda je opet otišao na policiju. A tak opäť odišiel na políciu. Pošto smo mi imali jednoga rođaka koji je radio u odjelu za droge. A my sme mali jedného príbuzného, ktorý pracoval na oddelení pre drogu. I onda su oni mi namjestili ko igru da su mi u sobi našli heroin, da imaju razlog me zatvoriti. A oni vlastne našili na mňa takú hru, že mi našli heroín v izbe, aby mali dôvod ma zatvoriť. Onda su me zatvorili na jedno, možda 2 mjeseca. Oni ma zatvorili na nejaké 2 mesiace. Jer su biti mislili da opet se ponavlja ona stara priča, ja ću se pripast, neću više uzimati. A opäť sa opakovala vlastne tá stará príhoda, že ja sa ponaučím a... Bija sam u pritvoru ta 2 mjeseca, međutim, izašao sam pametniji nego što sam ušao. A ja som bol v tom väzení 2 mesiace, ale vyšiel som rozumnejší, než som tam vošiel. Jer sam saznao koji kazetofoni se bolje prodaju, ko daje više novaca za ukradeno zlato, kako se bolje miša heroin. Glavno je priča samo o kriminalu. Zistil som vlastne, ktoré magnetofóny sa lepšie predávajú, kto dá viacej peňazí za zlato a vlastne všetko to bolo len o krimináli, sa to točilo okolo kriminálu. Normalno, opet sam nastavio po starome. Normálne som opäť začal po starom. I onda otac je bio non stop u borbi, non stop je tražio savjet, nije znao šta da radi, kako da mi pomogne. A otec neustále hľadal pomoc a radu, vlastne hľadal nejakú radu, ako mi pomôcť, nevedel ako na to. I onda mu je neko reka, pa Marko, šta ga ne staviš na psihijatriju? Vtedy mu niekto povedal, Marko, a prečo ho nedáš na psychiatriu? Doktori su moje, keď išli su u školu, znaju svoj posao, oni će mu pomoći. Doktori
ktorí poznajú svoju prácu, chodili do školy, oni mu určite pomôžu. Ja som ga poslušao, otišao sam na psihijatriju. A ja som ho poslúchol a odišiel som na psychiatriu. Ja sam idoli negdje oko mjesec i pol, ne znam. Bol som tam okolo mesiaca a pol, neviem už presne. I meni je bilo dobro. A mne bolo dobre. Jer kod nas u Splitu psihijatrija je na prizemlju. Pretože u nás v Splite je psychiatria na prízemí. Dolazili mi prijatelji. Prichádzali moji priatelia. Nosili mi drogu. Alkohol. Vam od njih uzima tablete. Od njih som bral tabletky. A toliki sam lažao bija da sam na kraju uspio uvjeriti doktora u biti da je mome ocu potrebna pomoć, a ne meni. A bol som taký úspešný klamár, že na konci sa mi podarilo presvedčiť lekára, že môj otec potrebuje pomoc a nie ja. Tako da sam je izašao i odoli, ma još gori nego što sam ušao. A tak som vlastne odtiaľ vyšiel ešte horší, než som tam vošiel. I opet je došao na ideju, neko pametan mi predložio da meni treba posao. A opäť vlastne prišiel na jeden nápad, niekto rozumný mu povedal, že ja potrebujem prácu. Jer oni su njemu rekli kad on bude radio 8 sati na dan. A oni mu povedali, že keď ja budem pracovať 8 hodín denne, on će se umorit, neće ima kad razmišlja o gluposti. Nebudem mať viac času na hlúposti, rozmýšľať o hlúpostiach. I onda je otac mene zaposlio u svoje poduzeće. A na konci môj otec ma zamestnal vo svojej fabrike. Zaposlio me u jedno skladište gdje se izdavala sva roba za brodove. Zamestnal ma v jednom skladisku, kde sa dávali všetky výrobky pre lode. Te svoje prijatelje on je upozorio, reka je ko sam, šta sam i u kakvom sam problemu. A on upozornil tých svojich priateľov, kto som a čo som, v akom som probléme. Oni su me dočekali s obe dvije ruke. A oni ma očakávali s obidvomi rukami. I njima je to bija jedan entuzijazam da mi pomognu. Pretože oni boli v takom entuziazme, že mi pomôžu. Međutim, to se pokazala na kraju jedna od najvećih grešaka. Ale na konci sa to ukázalo ako jedna z najväčších chýb. Jer ja sam pokrao pol poduzeća. Pretože ja som ku koncu vykradol pol podniku. Isposuđiva puste pare. Popožičiaval som si veľa peňazí. Nikome ništa nisam vratio. Nikomu som nič nevrátil. Čak sam jedan dan za šefom trčao nožom. Jeden deň som na šefa vytiahol nož. Tako da su me na kraju izbacili, su vidjeli da sam budala, da mi ne mogu pomoći. A tak nakoniec ma vyhodili, lebo videli, že mi nie pomoci, že som blázon. Opet u biti nastavlja taj život. A opäť som sa vrátil vlastne k tomu svojmu životu. Međutim, otac je došao do kraju, više je vidio da mi ne može nikako pomoći i nije znao šta da radi. A môj otec už vlastne bol v koncoch, videl, že mi nemôže nijako pomôcť a nevedel, čo má robiť. Jedan dan sam došao kući pijen u krizi. Jeden deň som prišiel napitý a v kríze domov. Po 1000. put traži novi novce od njega da mi da. 1000-krát som od neho hľadal peniaze, aby mi dal. Taj dan je više njemu došlo preko glave. On už jednoducho toho mal nad hlavu v ten deň. I udrija me šakom. A udrel ma pesťou. I ja sam uzeo u kuhinji nož i ubojao sam ga nožom. Ja som zobral v kuchyni nôž a bodol som ho nožom. Odmah nastala panika, odmah je došla policija. Hneď vlastne nastala panika, prišla polícia. Mene opet zatvorili. Mňa opäť zatvorili. Ma nisam ga puno ubojao. Nebodol som ho veľmi. Ali sama ta gesta je već bila da sam poludio skroz. Ale to gesto už hovorilo o tom, že som sa úplne zbláznil. A sve ono moje stanje koje sam imao, one depresije, paranoje, ono sve to bilo sad puta 100. A vlastne ten môj stav, všetky tí paranoja, depresia, to bolo 100-násobne horšie. Čak sam dobio i epilepsiju. Dostal som aj epilepsiu. To mi je bio jedan veliki problem, jer svako malo sam pada i glavom razbiva asfalt. A vlastne to bol jeden problém, pretože ja som každú chvíľu padal a hlavu som si rozbijal o asfalt. I ništa, kad su me pustili iz pritvora, keď ma z väzenia pustili. Ja sam sasvim normalno htio doći kući. A ja som chcel normálne sa vrátiť domov. Za mene je bilo normalno da ja njega obode nožom. Pretože pre mňa bolo normálne, že som ho bodol nožom. Jer on je kriv. On je vinný. I zašto mi nije dao pare? Prečo mi nedal peniaze? Međutim, kad sam došao do vrata, ja sam kuca zvonija, lupa nogama, niko mi nije htio otvoriti. Ale keď som prišiel k dverám, ja som klopal, búchal som nohami, ale nikto mi nechcel otvoriť. I onda čujem glas iznad vrata. A zrazu som spoza dverí počul hlas. I môj otec mi je ovako rekao. A môj otec mi takto povedal. Slušaj ti, môj syn. Počúvaj ty, môj syn. Ti godina imaš. Ty máš roky. Pameti nemaš. Rozumu nemáš. Imaš pravo uništavati svoj život. Máš právo ničiť si svoj život. A nemaš pravo uništavati naš. Ale nemáš právo ničiť náš. Između prijatelja i obitelji. Medzi priateľmi a rodinou. Ti si izabrao prijatelja.
ty si vybral priateľov. Pa eto ti prijatelji, lipo s njima živi. Tu máš pekne priateľov, pekne si s nimi ži. Jednog dana ako odlučiš biti čovjek, A jedného dňa, keď sa rozhodneš byť človekom, a ako odluči se liječiti, a ak sa rozhodneš liečiť, ti dođi, mi ćemo ti ko obitelj pomoći. ty prídi a my ako rodina ti pomôžeme. Sva ona mržnja koju sam ja ima prema njima, Všetka tá nenávisť, ktorú ja som mal voči ním, sad je mnogo više narasla. no teraz oveľa viac narastlo. U biti ja sam cijeli život krivija drugoga. Pretože ja som celý život obviňoval niekoho druhého. Majku što je umrla, sestru što je poginila, brata, oca, krivija sam tu drugu majku, komunizam. Obviňoval som matku, že zomrela, sestru, že zahynula, otca, tú druhú matku, brata. Obviňoval som komunizmus. Samo sam tražio nekoga da prebacim krivicu na njega. Vždy som vlastne hľadal niekoho, na koho by som mohol zhodiť všetku vinu. Samo sam ja jadan bija dobar. Ja jediný som bol len dobrý. Ja sam 9 godina spavao na ulici, Ja som 9 rokov spával na ulici. ko klošar. Ako bezdomovec. I ta ulica me dotukla skoro. Tá ulica ma úplne dotlkla. Više nije bilo juhe, kreveta, tuša. Už viac nebolo polievky, ani postele, ani sprchy. Kako sam prije krat, sada sam mora krast 2 puta više. Tak ako som predtým kradol, teraz som musel kradnúť dvojnásobne. Sve one pare šta bi zaradio, mora bi dijelit s nekim da bi me primio kod sebe prespavati. Pretože všetky tie peniaze, ktoré som zarobil, som potreboval deliť sa s niekým, aby som mohol u niekoho prespávať. Svi mi znamo da na ulici prijatelja nema. My všetci vieme, že na ulici nie je priateľov. Pogotovo u tome društvu. V tom spoločenstve. Sve se u biti svodi samo na interes. Pretože všetko vlastne je to iba o záujmoch. No dobro, takvi sam i ja bija. Taký som bola ja. Ja sam mislio da na ovome svijetu nema dobri ljudi. Ja som si myslel, že na tomto svete nie je dobrých ľudí. I ja sam se jednostavno tako ponašao. A ja som sa tak jednoducho voči ním správal. Mene više uopće nije bilo briga hoću li udre neku babu i uze se novčanik, usred bila dana provali stan. Mne už viacej som sa nestaral o to, či prepadnem nejakú babku, či jej ukradnem peňaženku, alebo vykradnem nejaký byt o 12. alebo auto. I ono malo poštovanja što sam ima prije prema drugima, što sam ga ima prema sebi, sve se to izgubilo. Jednoducho som stratil aj tú malú úctu, ktorú som mal voči druhým a voči sebe. Uopće više nije bilo briga šta će ko mislit. Už som sa viac nestaral o to, čo si bude kto myslieť. Jednostavno ja sam na samome dnu. Jednoducho som bol na úplnom dne. Dolazio bi dosta puta u situaciju kad me ništa ne bi moglo smiriti. Veľa razy som prichádzal do situácie, kedy ma nemohlo nič upokojiť. I onda jedino što me moglo smiriti je moja krv. Jediné, čo ma mohlo upokojiť, bola moja krv. I onda bi ja razbivao boce, uzimao bi žilet ili nož, onda bi se rizao po vratu, po licu, po rukama. A tak som bral žiletky, fľaše a rezal som sa po tvári, po rukách. I onda kad bi bio cijeli krvav, A vtedy, keď som bol celý krvavý, to mi je davalo nekakvi duševni mir. to mi dodávalo nejaký duševný pokoj. Svako malo padam u zatvor. Vlastne každú chvíľu som sa dostával do väzenia. I nakon tih bezbroj puta, na kraju su mi dali ovoga zatvorskog psihijatra. Po tých nespočetných razoch ma vlastne pridelili väzenskému neuropsychiatrovi. I on mi je napisao dijagnozu da bolujem od šizofrenije. A on mi napísal diagnózu, že som chorý na schizofréniu. Jesam li je ima ili je nisam ima, ja ne znam, ali stvarno nisam bio normalan. Ja teraz hovorím, či som ju mal alebo nemal, to skutočne neviem, ale viem, že som nebol normálny. I onda me više nisu slali u zatvor. A tak ma už viacej neposielali do väzenia. Taj put sam odgovara za 27 krivičnih dijela. Vtedy som zodpovedal za 27 skutkov I onda su me poslali do ludnice. a vtedy ma poslali do Bláznica. Dobio sam kaznu od 2 godine. Dostal som trest 2 roky. Ja uopće nisam znao da idem. Ja som nevedel, kam idem. Kad su me transportirali iz splitskog zatvora u tu ludnicu, Keď ma prevážali zo splitského väzenia do toho Bláznica, kad sam vidio kakvi ljudi gore ima, uvatio me strah. keď som videl, akí sú tam ľudia, tak ma vlastne chytil strach. Odmah su mi dali terapiju za moju bolest Hneď mi dali terapiu pre moju chorobu. i nakon mjesec dana Po nejakom mesiaci ja sam rekao ja odavde moram pobjeći, ovo nije mjesto za mene. ja som si povedal, ja musím odtiaľto utiecť, to nie je miesto pre mňa. Gore je bilo više od 90% ubojica. Pretože tam bolo viac než 90% zabijakov. To je bilo ljudi koji su napravili dvostruko, trostruko, četvorostruko ubijstvo. To bolo strašné, boli to ľudia, ktorí urobili 2, 3, 4-násobné vraždy. I svi su bili psihički bolesnici. A všetci to boli vlastne psychicky chorí. Ja sam da to neko vrijeme sve pratio i gleda kako bi mogao povući. A ja som vlastne to nejaký čas som tak sledoval a rozmýšľal, ako môžem utiecť.
kad sam vidio pravu priliku, A keď som videl pravú príležitosť, ukrao sam pare jednome bolesniku koji je bio tu ukradol som peniaze jednému choremu, ktorý tam bol. i uspio sam se izvući, utekao sam i došao sam do Splita. Podarilo sa mi utiec a prišiel som do Splitu. To je bilo ratno doba. To bolo obdobie vojny. A ja sam uvijek mislio da sam pametniji od drugih. A ja som si vždy myslel, že ja som rozumnejší od druhých. Ja sam mislio, ajde doću u Split, malo ću se drogirat, Ja som si myslel, že prídem do Splitu, trocha budem drogovať, poslije idem u rat. potom pôjdem do vojny. Ako Hrvatska pobjedi, dobit ćemo državu. A ak Chorvátsko zvíťazí, tak staneme sa republikou. Promijenit će se zakon i ja ću biti slobodan. Zmenia sa zákony a ja budem slobodný. A i tako ću umriti, ili od heroina ili od metka dođe na isto. Tak či tak zomriem, či od heroínu alebo od gúľky, to je to isté. Međutim, ništa to nije ispalo kako sam ja planirao. Ale medzi tým nič nedopadlo tak, ako som to plánoval. Ja sam se jedno 10 dana prvo drogirao po Splitu. Ja som sa nejakých 10 dní som drogoval po Splite. I onda sam otišao na vojni Osijek da bi se prijavio za vojsku. Potom som prišiel vlastne do toho vojska, aby som sa prihlásil do vojny. Kad su me vidjeli kako izgleda, Ale tí, keď ma videli, ako vyzerám, počeli su se smijati. začali sa smiať. Rekli su, ti ne možeš ni hodat, kamoli pušku nosiť. Oni mi hovorili, ty nemôžeš ani chodiť, ako chceš ty pušku nosiť. Jer imam sam 50 kila. Pretože som mal 50 kg. Bija sam u bijegu još malo. A bol som ešte chvíľu na úteku. Moj plan je propao. Keďže môj plán prepadol, I onda sam se nastavio drogirat. a tak som znova pokračoval v drogovaní. Uhvatila me policija Onedlho potom ma chytila polícia i vratili su me nazad. a vrátili ma nazad. Međutim, ja sam imao veliki strah se vrati nazad. Ale ja som mal veľký strach sa naspäť vrátiť. Taj čovjek kojemu sam ukrao novac Pretože ten človek, ktorému som ukradol peniaze, je napravio četvorostruko ubojstvo. urobil štvornásobnú vraždu. I to sa sjekirom. A to so sekerou. Gori su se već bila događala ubojstva. A tam sa diali vraždy. Svi ti ljudi su gori na neograničeno vrijeme, znači cijeli život. Ale tí ľudia tam sú na neohraničený čas, vlastne sú tam celý život. I tako da nema više suđenja, procesa. A tak už nie viacej procesov a súdov, Pumpaju ih injekcijama, zavežu ih do košulje, ale natlačia ich injekciami, dajú ich do kazajky drže tako neko vrijeme i onda opet šetaju po djelu. a nejaký čas ich tak držia a potom opäť ich pustia, oni sa prechádzajú ďalej. I ja sam imao veliki strah da će i mene ubiti. A ja som mal veľký strach, že aj mňa zabijú. Kad su me doveli gori, Keď ma hore odviedli, prvo su me dobro istukli tehničari što su radili i glavni doktor. najprv ma vlastne tí všetci dozorcovia, hlavný doktor dobre zbili, I onda su me stavili u košulju, potom mi dali kazajku, stavili me na krevet i vezali mi noge za krevet. dali ma na posteľ a priviazali mi nohy o posteľ. I što je bilo najgore od svega, stavili su me u sobu sa ovim čovjekom. Čo bolo najhoršie zo všetkého, dali ma na izbu s tým človekom. 5-6 dana on je sjedio na svome krevetu, O nejakých 5-6 dní sedel na svojej posteli, pušio mi cigaru fajčil cigarety i gledao mene u oči. a pozeral mi do očí. Ja zavezan, ne mogu ništa. Ja som bol priviazaný, nemohol som nič. I što je najgore bilo svega, nije progovarao ni riječ. Čo bolo najhoršie zo všetkého, on neprehovoril ani slovo. Psihički mi ubija. On ma úplne psychicky zabíjal. I on svaki put kad bi se diga, A on každý raz, keď sa dvihol, ja bi se popišao od straha. ja som sa počúral od strachu. I to je tako trajalo jedno 5-6 dana A to trvalo nejakých 5-6 dní i na kraju je progovorio. a na konci prehovoril. Opsovao mi je majku i sve što se može opsovati. Vlastne hrešil na moju matku a na všetko to, na čo sa dá nadávať a hrešiť. I onda mi je rekao, slušaj ti govno jedno. A potom mi povedal, počúvaj ty hovno jedno. Ti znaš ko sam ja i šta sam ja. Ty vieš, kto som ja a čo som ja. Znaš šta sam napravio i šta mogu napraviti. Ty vieš, čo som urobil a čo môžem urobiť. I opet si ima snage meni ukrasti novac. Ty si mal silu neukradnúť peniaze. 5-6 dana mislim da ću li te udaviti kod zeca ili neću. Ja už 5-6 dní rozmýšľam o tom, či ťa zadusím ako zajaca alebo nie. A opet kad si ima hrabrosti meni ukrasti pare, Ale keď tak opäť rozmýšľam, keď si mal odvahu mi ukradnúť peniaze. i svaka ti čast. Všetka čest. Aleluja. Aleluja. Svi ti strahovi su u tom trenutku nestali, bija sam skoro druga osoba. Všetky tie strachy sa pominuli v tom okamihu a ja som bol úplne iná osoba. Nakon određenog vremena odvezali su mi noge, Po nejakom vlastne zodpovedajúcom čase mi odviazali nohy, da sam mogao slobodno šetati po odjelu, aby som sa mohol slobodne prechádzať po tej cele. ali sam 3 mjeseca bio u košulju. Ale 3 mesiace som bol v kazajke. Uvijek bi se neko smilovao pa bi me hranio. A vždy sa niekto zmiloval nado mnou a krmil ma. Tu je bilo i kolegijalnosti. Bolo tu vlastne takej kolegiálnosti. Međutim, bila je grozna situacija gori. Bija je rat, a lijekova je nestalo. Ale bola tam hrozná situácia,
pretože bola vojna a nebolo liekov. Veliki postotak lijekova dolazi iz Srbije. Pretože veľká väčšina liekov prichádzala zo Srbska. Jedno 70% imalo epilepsiju. Neviem presne, ale okolo 70% sme mali epilepsiu. Padale su i bombe okolo. I onda kad bi pao jedan, onda bi pali svi. A vlastne z toho strachu, lebo padali aj bomby dookola. Keď padol jeden, tak sme popadali všetci. Ja sam se zareka, ako ode nikad odgori, da više nikad neće uzeti ni drogu ni alkohol. Ja som vlastne sa zaprisahal, že keď odtiaľ odídem, nikdy viac nezoberiem drogu ani alkohol. Jer mi je doktor rekao, ako se napravim još jedno krivično djelo vani, da će me vratiti u tu ludnicu i da ću ostati gori cijeli život. Pretože mi povedali, že ak urobím ešte jeden skutok, tak ma tam vrátia do toho blázinca, už nikdy viac odtiaľ neodídem, budem tam navždy. Produžili su mi pola godine. Predložili mi o pol roka. Radi bijega. Kvôli úteku. I došao je dan kad sam treba izaći. A prišiel deň, keď bolo treba výjsť. Noć prije nego što sam napustio tu psihijatriju. Noc predtým, než som opustil tú psychiatriu. Izvadio sam žilet iz plastičnog aparata. Vytiahol som žiletky z plastického aparátu. I iskidao sam vene po rukama. Dorezal som si žily po rukách. Ja i danas ne znam uopće zašto sam to uradio. Ja dodnes neviem, prečo som to urobil. Sutra sam bio slobodan. Pretože na ďalší deň som mal byť slobodný. Uzeo sam autobus do Zagreba. Sadol som na autobus do Zagrebu. To je 1 sat i pol vremena vožnje. To je hodina a pol cesty. I prvo što sam napravio, otišao sam do ljekarne. Odišiel som do lekárne. Uzeo sam 2 kutije tableta za moju bolest, za šizofreniju. Zobral som 2 krabičky tabletiek na schizofréniu. Popio sam 10 tableta sa 2 litre vína. Zapil som 10 tabletiek s 2 litrami vína. Uzeo autobus za Split. Zobral som autobus do Splitu. I prva vrata na koja sam pokucao. A prvé dvere, na ktoré som zaklopal. Bija je diler. Bol dealer. Kupio sam heroin i opet sam ostaje. Kúpil som heroín a opäť som začal drogovať. Bio sam niko i ništa. Bol som nikto a nič. Eto toliko o mom karakteru. Toľko o mojom charaktere. Tad sam pa još dublje nego prije. Teraz som padol oveľa hlbšie ako predtým. Imao sam svojih 50 kila. Mal som 50 kg. Nisam više imao snage ni krast niti provaljivati. Nemal som už viacej silu ani kradnúť, ani vykrádať. Sve se svodilo na prošnju. Všetko sa vlastne dialo to iba o žobraní. Tu i tamo bi nekoga prevario. Sem tam som niekoho oklamal. Međutim, kako nisam imao snage, puno ljudi me je tuklo. Keďže som nemal silu, veľa ľudí ma bilo. Sjećam se ovako sidija bi recimo na zidiću, sam, jadan, nikakav. Spomínam si, že keď som takto sedel, bol som sám, nijaký. Normalni ljudi bi ovako prolazili, onda kad bi me vidjeli. A normálni ľudia, keď prechádzali a keď ma videli. Onda me tukli nogama. Bili ma nohami. Ljucali me. Pljuvali na mňa. I govorili da me treba ubiti. A hovorili, že ma treba zabiť. Tjerali su me iz svoga kvarta. Vyhaňali ma z toho svojho priestoru. Gdje su govorili da ja trujem njihovu djecu. Pretože hovorili, že pohoršujem ich deti. Jednostavno ja sam sam. Jednoducho som bol sám. Nisam više imao ni oni prijatelja. Už som viac nemal ani priateľov. Ma ni onih iz interesa. Ani z tých záujmov. Kad bi došla do nekih novaca, niko nije tija bi smenom. Aj keď som prišiel k peniazom, nikto so mnou nechcel byť. Jer stvarno sam izgledao užasno. Pretože som skutočne hrozne vyzeral. Ja sam se pokušavao ubiti, ja ne znam koliko puta. Ja už ani neviem, koľko razy som sa pokúšal zabiť. Prekomjernu dozu heroína, alkohola, tableta. Vlastne cez heroín, tabletky, cez nadmerné množstvo zbrania. I rizanje vena. Rezanie žil. I pada bi u komu po 2-3 dana. Na 2-3 dní som upadal do bezvedomia. Neka dobra duša bi me našla pa bi me odvela u bolnicu. A vždy ma nejaká dobrá duša našla a odviedla do nemocnice. Ili bi se probudio nakon par dana sam. Alebo som sa po pár dňoch prebudil sám. Nisam ima ideje gdje bi mogao traži pomoć. Nemal som ani poňatia, kde by som mohol hľadať pomoc. Jer svi su me odbacili. Pretože ma všetci odhodili. Jednostavno nisam znao šta da radim. Jednoducho som nevedel, čo robiť. Spava sam na ulici. Spával som na ulici. To je samo fraza. I kad sam izašao iz te ľudnice. To je iba fráza, že som spával na ulici, pretože v skutočnosti, keď som vyšiel z toho bláznica, više uopće nisam mogao spavati. Ja som stratil spánok, ja už som nemohol viac spávať. Nisam mogao ni jest. Nemohol som už ani jesť. Bija sam sam i bolestan. Jednoducho som bol sám a chorý. I bija sam umoran od svega. A bol som unavený zo všetkého. I onda jedne večeri. A tak jedného večera. Ležao sam na jednome komadu kartona. Ležal som na kúsku kartóna. U jednoj staroj napuštenoj kući. V jednom starom opustenom dome. Kroz razbiveni prozor gleda sam u nebo. Pozeral som na nebo cez rozbité okno. Bila zima, 2. mjesec. Bola zima, 2. mesiac. I u tom trenutku sam počeo razmišljati.
A v tom okamihu som začala rozmýšľať. I došla sam do zaključka A došiel som do toho bodu, da meni niko nije kriv, že nikto nie je vinný, nego da sam ja kriv za sve što se dogodilo u mom životu. ale že ja som vinný za všetko to, čo sa prihodilo v mojom živote. Počeo sam razmišljati o obitelji, o ocu, o majki, o sestri, o drugoj majci. Začal som rozmýšľať o rodine, o otcovi, o matke, o druhej matke Počeo sam plakati. a začal som plakať. I onda sam počeo moliti. A vtedy som sa začal modliť. Ja sam počeo moliti koji sam krao po crkvama, psova Boga od jutra do mraka i Mariju. Ja som sa začal modliť, ktorý som vykradal kostoly, ktorý som nadával na Boha od rána do večera. Ja Máriu. Nisam zna kako ide molitva. A nevedel som, ako sa modliť. Nešto mi je ostalo još od kad sam išao kratko vrijeme na vjeronauk prije krizme. Niečo mi ešte zostalo z toho, keď som chodil ten krátky čas na náboženstvo pred birmovkou. Tako da sam ja molija zdravo Sveta Marija, milosti puna, ne zna nije Oče naš, ja sve sam ja to mišao. A vlastne som to miešal, zdrava Mária, Sveta, Oče náš, a všetko som to miešal, nevedel som, ako to ide. Međutim, molija sam sa srcom. Ale modlil som sa srdcom. Ponizija sam se, plaka sam i govorija sam: Pokoril som sa, plakal som a hovoril som: Gospe moja, molim te, pomozi mi. Pana Mária moja, prosím ťa, pomôž mi. Ili me uzmi gori sebi, Alebo ma zober k sebe hore, ili mi pruži ruku da promijeni novi jadni život. alebo mi podaj ruku, aby som zmenil tento biedný život. Niko nije kriv, nego ja. Nikto nie je vinný, ale ja. Cijelu noć sam plaka, cijelu noć sam molija. Celú noc som plakal a celú noc som sa modlil. 2-3 dana posli, 2-3 dní potom sidija sam u jednome parku, sedel som v jednom parku. bilo jutro u 7,5-8 sati. Bolo ráno okolo 7:30. Bila zima Bola zima. i vidim jednu ženu koja ide prema meni. A vidím jednu ženu, ako ide oproti mne. Mene odmah uvatile paranoje, neće valjda doći kod mene jer ne zna šta sam napravio. Mňa hneď chytila paranoja, dúfam, že nepríde ku mne, ja neviem, čo som urobil. Međutim, ona je došla do mene i govori meni: Dobro jutro, momak. Ale ona prišla ku mne a hovorí mi: Dobré ráno, chlapče. Ja je gledam onako, ja govorim dobro jutro. Ja na ňu takto pozerám a hovorím: Dobré ráno. Govori ona meni: Slušaj, imam jedan problem, možeš li mi pomoći? A ona mi hovorí: Počúvaj, ja mám jeden problém, môžeš mi pomôcť? Ja govorim: Daj stara, bježi, ja ne znam šta ću o sebi, o svojih problema, kakva ti. A ja hovorím: Ale daj stará, aké problémy, ja neviem čo so sebou, s mojimi problémami, choď preč. Ona meni govori: Ne, samo mi reci, tražim jednoga momka, zovu ga Čuke. A ona mi hovorí: Nie, len mi povedz, ja hľadám jedného chlapca, volajú ho Čuke. Traži mene. Ona hľadá mňa I sad ne znam šta da napravim. a teraz neviem, čo urobím. Ako rečem da sam ja, Ak poviem, že som to ja, možda sam provalio u stan, možda sam ukra, možda sam proda drogu, možda sam ne znam ni ja šta. možno som vykradol jej byt, možno som predal drogu, ja neviem, čo som urobil. Moja radoznalost je predvladala i reka sam: Ja sam Čuke. Ale opäť moja zvedovosť ma predbehla, ja som povedal: To som ja, Čuke. I ona počela plakati. A ona začala plakať. Ja gledam i mislim se: Majke ti mile, ovo je luda. A ja si hovorím: Matka moja, ona je hlúpa. Niko za mene ne plače, žena koja me nikad nije vidjela u životu plače. Nikto kvôli mne neplače, žena, ktorá ma prvý raz v živote vidí, kvôli mne plače. I ona me uzela za ruku, A ona ma zobrala za ruku počela mi je pričat svoju priču. a začala mi hovoriť svoj príbeh. Ona je u biti majka od jednoga ovisnika. Ona je matkou jedného závislého, 10 godina mlađi od mene. ktorý je o 10 rokov mladší odo mňa. Sustraja sam ga možda 2-3 puta. Ja som ho možno 2-3 razy stretol. Kupili jedan put skupa drogu i jedan put sam ga ja nešto sakrio od policije i to je bilo tu. Raz sme kúpili spolu drogu, raz som mu pomohol od policie a to bolo to. I on je završio u zatvor. A on skončil vo väzení. Njegova majka je išla njemu u posjetu. Jeho matka, keď chodila na návštevu za ním, On je svaki put našao minutu vremena da priča o meni. on každý raz si našiel minútu na to, aby hovoril o mne. A on je narkoman. A on je narkoman. Narkomani su veliki egoisti. A narkomani sú veľkí egoisti. On ima svoje problema jer je prvi put upao u zatvor. On mal svoje problémy, pretože prvý raz skončil vo väzení. I to je čudo da on vidi se siti mene, nikad nismo bili ni prijatelji ni ništa. To bol ten zázrak, že vlastne my sme nikdy neboli nejakí priatelia a on o mne hovoril. Ta žena je više odlučila meni pomoć A tá žena sa rozhodla mi pomôcť i ona je meni izvadila sve dokumente da imam. a ona mi vybavila všetky dokumenty, aby som ich mal. Odvela me u Split na autobusnu stanicu, Ona ma odviedla ma na autobusovú stanicu v Splite, kupila mi kartu za Međugorje kúpila mi lístok do Medžugoria i rekla: Evo ti karta, a povedala: Tu máš kartu, lístok, otiđi u Međugorje
Odiď do Međugorja. Gori je Gospa. Hore je Pana Mária. Ona će ti pomoći. Ona ti pomôže. Ja prije 2 tjedna molila Gospu da mi pruži ruku. A ja som pred 2 týždňami prosil Panu Máriu, aby mi podala ruku. Još mi je rekla, imaš gori jednu zajednicu. Ešte mi povedala, je tam jedna komunita. Tiđi gori ima maka koji ima isti problem kao ti. Odiď tam, tí chlapci majú taký istý problém ako ty. I bit ćeš ti dobar. Budeš dobrý. Ne znajući ništa, sija sam na autobus, otišao sam u Međugorje, to je u Bosni i Hercegovini. A ja nič nevediac som sadol na autobus a odišiel som do Međugorja, to je v Bosni i Hercegovine. Kad sam došao ispred kapije, momci koji su bili već u zajednici, kad su me vidjeli, a keď som prišiel pred bránu, tak chlapci, ktorí boli už v komunite a keď ma videli, kako izgledam, odmah su me primili. Ako vyzerám, tak ma hneď prijali. Bez razgovora, bez kolokvija, bez radnih dana, bez ičega. Bez rozhovorov, kolokví, bez pracovných dní, bez ničoho. A ja u biti uopće nisam znao gdje idem. A ja som vlastne ani nevedel, kam idem. Jer ja u zajednici nisam znao ništa. Pretože o tejto komunite som nič nevedel. Sutra da kad sam se probudio, na ďalší deň, keď som sa prebudil, imao sam krizu od svega. Mal som krízu zo všetkého. Međutim, od toga dana mene više nikad nije uhvatila epilepsija. Ale od toho dňa nikdy viacej vlastne som nemal epilepsiu. Da se tu poveća strah od nepoznatog. Ale ten strach bol z niečoho nepoznaného. I ja sam mislio da je moj jedini problem u životu da je heroin. Ja som si myslel, že môj jediný problém v živote je heroín. Koga ne bude uzima jedno mjesec dana. Ja som si myslel, že keď sa vyliečím z heroína, keď ho nebudem mesiac brať, da ću ja biti normalan. Že budem normálny. Uopće nisam znao koliko ja problema nosim u sebi. Ja som nevedel, koľko problémov v sebe nosím. Ja sam mislio da treba riješiti samo jednu veliku stvar. Ja som si myslel, že treba vyriešiť len tú jednu veľkú vec. Međutim, nisam znao koliko malih stvari ja trebam promijeniti. Ale nevedel som kvôli vlastne tomuto heroínu, koľko malých vecí ja musím zmeniť. Sav onaj smrad koji se taloži a sve te godine u meni. Všetok ten smrad, ktorý sa uložil za tie roky vo mne. Sve to trebalo oprati. Všetko to bolo treba oprať. Jednostavno čovjek se treba baciti na kolena. Jednoducho človek sa musí hodiť na kolena. Treba se toliko poniziti. Potrebuje sa toľko pokoriť. I onda početi graditi. A potom začať budovať. Novi karakter. Nový charakter. Da bi mogao postati novi čovjek. Aby sa mohol stať novým človekom. Zajednica, kako je mi zovemo, to je škola života. Komunita, tak ako my ju nazývame, to je škola života. Jer te uči živjeti i raditi pošteno. Pretože ťa učí pracovať a žiť poctivo. Jer te uči molit se. Učí ťa modliť sa. Kako se treba ponašati prema drugome. Učí ťa, ako sa treba správať voči druhým. Kako treba raditi, kako treba biti odgovoran. Ako treba pracovať, ako treba byť zodpovedný. Kako jedan osmijeh prema drugome ne košta ništa. Tak ako úsmev voči druhému nič nestojí. Kako jednostavno treba živjeti život. Ako treba jednoducho žiť život. Život je jako jednostavan i jako lijep. Pretože život je veľmi jednoduchý a krásny. A ja ga nisam znao živjeti. A ja som ho nevedel žiť. Sam sam sebi komplicirao stvari. A sám sebe som komplikoval veci. Ja danas zahvaljujem sestri Elviri. Ja dnes ďakujem sestri Elvíri. I zahvaljujem momcima koji su me primili. Ďakujem chlapcom, ktorí ma v tom období prijali. Koji su imali strpljenja s menom. Ktorí mali trpezlivosť so mnou. Koji su me svaki dan vodili na pravi put. Ktorí ma každý deň privádzali na pravú cestu. Koji su mi iz početka govorili, Gorane, ti se moraš promijeniti, mijenjaj se. Ktorí mi od začiatku hovorili, Gorane, ty sa potrebuješ zmeniť, meň sa. Nisam shvaćao šta mi govore. Neprijal to, čo mi hovoria. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, ale ako prešiel čas, i kroz molitvu, aj cez modlitbu, ja sam svaki dan sve više i više otvara srce. Ja som každý deň viacej a viacej otváral srdce. Zamislite biti u jednoj zajednici bez televizije, bez radija, bez cigara, bez žena, bez ičega, bez ikakvih informacija s vami. Zamyslite sa nad tým byť v jednej komunite bez televízie, bez cigariet, bez žien, bez žiadnych vecí. Jednostavno je izolirani od svega. Jednoducho izolovaný od všetkého. Ali sam vidio ove starije momke. Ale videl som tých starších chlapcov. Primjer, i to dobar primjer. Jeden príklad a to dobrý príklad. Ja sam u zajednica shvatio šta je sloboda. Pretože ja som pocitil v komunite, čo je to sloboda. Ja sam vidio kako se ponašaju, kako žive, kako rade. Pretože som videl, ako sa správajú, ako pracujú. Kako nemaju strah se poniziti. Ako nemajú strach pokoriť sa. I to mi je davalo snage jer sam razmišljao kad mogu oni, zašto ne bi mogao i ja. A to mi dávalo silu. Ja som rozmýšľal, keď to môžu oni, prečo by som to nemohla ja. Međutim, nakon jednog izvjesnog vremena u meni se počela javljati ljubomora. Ale po nejakom čase sa vo mne začala prejavovať žiarlivosť. Jer ovim momcima koji su bili u zajednici, njima su dolazila obitelj posjetu. Pretože tým chlapcom, ktorí boli v komunite, prichádzala rodina na návštevy. A ja sam tija da dođe i meni neko.
A ja som chcela, aby aj ku mne niekto prišiel. Međutim, ja sam bio siguran da moji ne znaju da sam ja u zajednici. Ale ja som si bol istý, že naši nevedia, že ja som v komunite. Ako i znaju da ih nije briga. A i budú vedieť, tak to nie je ich starosť. I onda sam tražio savjet šta da radim, kako bi se mogao povezati sa svojim ocom, jer u biti meni se savjest probudila. Tak som hľadal vlastne možnosť, ako sa spojiť so svojím otcom, pretože vo mne sa už prebudilo svedomie. I ja sam se tija izviniti, ispričati za sve ono što sam je napravio. Ja som sa chcel vlastne ospravedlniť za to všetko. I onda sam mislio napisati pismo. A myslel som si, že napíšem list. Međutim, novi stariji momci su mi govorili, ma kakvo pismo, šta pismo? Ale tí starší chlapci mi hovorili, aký list, čo za list. A koliko si puta pisma napisao iz zatvora? Koľko razy si napísal list z väzenia? I šta je bilo? A čo bolo? Mrtvo slovo na papiru. Mŕtvé slovo na papieri. Ako se želiš pomiriti sa svojom obitelji, ale ty, keď sa chceš zmieriť so svojou rodinou, ty moraš napraviť žrtvu. Ty musíš urobiť nejakú obetu. Moraš sa dizať 2 sáta ujutro. Musíš sa dvihnúť o 2 ráno. Ísť u kapelu. Ísť do kaplnky. Klekniť, moliti, vjerovať. Klaknúť, modliť sa a veriť. U zajednici se radi. V komunite sa pracuje. Po 12 sáti. Pracuje sa 12 hodín. Ima poslova koji su jako teški. A sú to práce, ktoré sú veľmi ťažké. Jedino za čím žudiš je san. A jediné, po čom túžiš, je spánok. I dizať sa 2 sáta u noći, to je stvarno žrtva. Dvihnúť sa o 2 v noci, to je skutočne obeta. Ja sam imao stvarno želju se pomiriti i dizao sam se. Ale ja som mal skutočne túžbu sa zmieriť a tak som sa dvihol. Kleča i molio. Klačal som sa, modlil som sa. Ali nisam vjerovao. Ale neveril som. Ja sam mislio prije umrit nego da će moj otac se pomiriti s menom. Ja som myslel, že skôr zomriem, ako sa môj otec bude chcieť so mnou zmieriť. Opet nakon kratkog vremena. A opäť po nejakom krátkom čase. Jedan momak je došao i rekao mi da dođem do blagavaonice. Jeden chlapec prišiel a povedal mi, aby som prišiel do jedálne. Da imaju neki ljudi koji bi ja treba malo objasniti zajednicu. Že tam sú nejakí ľudia, ktorým by som ja mal trocha tak vysvetliť komunitu. Ja sam rekao, dobro, nema problema, došao sam tamo. Ja som povedal, dobre, žiaden problém. Prišiel som tam. I otvorio sam vrata. Otvoril som dvere. I prvu glavu koju vidim, vidim svoga oca. A prvú hlavu, ktorú vidím, vidím svojho otca. To je bio najteži trenutak u životu. To bol najťažší okamih v živote. Nisam ga imao hrabrosti pogledati. Pretože ja som nemal odvahu pozrieť sa na ňo. Gledao sam u pod. Pozeral som do zeme. U mene su se miješale emocije. Vo mne sa miešali emócie. Bilo me stid. Hanbil som sa. I otac je vidio da mi je teško. A otec videl, že mi je ťažko. Došao je do mene i pružio mi ruku. Prišiel ku mne a podal mi ruku. Onda sam ja njemu pružio ruku. Potom som ja njemu podal ruku. I onda smo počeli plakati. A potom sme začali plakať. I ništa nismo govorili. Nič sme nehovorili. Poslije nekog vremena kad je odlazio, po nejakom čase, keď odchádzal, ja sam prvi put u životu bio iskren prema njemu. Ja som bol prvý raz voči nemu úprimný. Rekao sam mu, hoću li uspit, neću li uspit, ja ne znam. Či sa mi to podarí alebo nie, ja neviem. Ti sve šta možeš, otiđi kući i sa svojom ženom moli se za mene. Ty všetko, čo môžeš, choď domov a so svojou ženou sa za mňa modli. A on meni govori. A on mi hovorí. Sine, molimo se mi, već ima dugo vremena. Synu, my sa už dlhý čas modlíme. Je Bogu hvala. A Bohu vďaka. Poslije su mene prebacili u Italiju. Mňa potom preložili do Talijanska. I onda je došao dan kad sam bio spreman za počet novi život. A prišiel deň, kedy som bol pripravený začať nový život. Ja sam ušao u zajednicu s mišlju da će ostati samo 2-3 mjeseca. Ja som vošiel do komunity s takou myšlienkou, že zostanem len nejaké 2-3 mesiace. Jer sam mislio da je to dovoljno da se oslobodim heroina. Pretože som si myslel, že to stačí, aby som sa oslobodil od heroínu. Međutim, ostao sam skoro 4 godine. Ale zostal som skoro 4 roky. Nisam se htio vraćati u Split. Nechcel som sa vrátiť do Splitu. Nego sam odlučio živjeti u Međugorju. Ale rozhodol som sa žiť v Međugorji. Jer vidite, ja tako i osjećam da u Međugorju sam se ponovo rodio. Pretože vlastne ja tak pociťujem, že som sa narodil v Međugorji. Nisam znao nikoga, molio sam fratre da mi daju posao. Nikoho som nepoznal a prosil som Františkánov, aby mi dali nejakú prácu. I prvi posao koji sam dobio, čišćenje javnog WC-a. Prvá práca, ktorú som dostal, bolo to čistenie verejných záchodov. Da mi je neko govorio dok sam se drogirao da idem raditi u javni WC. Keby mi niekto hovoril v tom čase, keď som drogoval, aby som išiel pracovať na verejné záchody, ja bi ga ubio. Ja by som ho zabil. Jer onda sam bio neko i nešto. Pretože ja som bol niekto a niečo. Niko nije bio sretniji od mene što imam posao. Nikto teraz nebol šťastnejší odo mňa, že mám prácu. Tu je bilo jako naporno jer sam radio sam, a dizao bi se ujutro u 5, zatvarao bi navečer u 10. Bolo to veľmi únavné, pretože ja som sa vlastne stával som o 5 a zatváral som o 10, pracoval som sám.
I onda su i oni vidjeli, i fratri, da je to naporno i onda su našli jednu obitelj koja će u biti to raditi. Vidjeli aj Františkani, že je to toho veľa a našli jednu rodinu, kto bude robiť. Ja sam dobio stepenicu više. Dostal som stupienok vyššie. Dobio sam metlu pa sam čistio ulice. Dostal som metlu a čistil som ulice. Onda sam radio teške fizičke poslove. Potom som pracoval s ťažkými fyzickými prácami. Kako sam operirao kralježnicu. Ale keďže mi operovali chrbát, nisam mogao to raditi. Nemohol som to robiť. I onda sam završio u župni ured gdje sam primao mise. Nakoniec som skončil vlastne na farskom úrade, kde som prijímal peniaze za sväté omše. Dok sam radio u javnom WC-u. Ešte sa vrátim, pokiaľ som pracoval na tých verejných záchodoch. Imao sam veliku želju da nađem curu. Mal som veľkú túžbu nájsť dievča. Znao sam da ne izgledam baš lijepo. Vedel som, že nevyzerám zrovna nejako dobre. Imao sam gore 3 zuba. Mal som hore iba 3 zuby. Nemam kosu. Nemám vlasy. Metak u glavi. Gulka v hlave. Istetoviran, izrizan. Potetovaný, dorezaný. Sa tom svojom prošlošću ja ne znam ko bi me tija. S tou svojou minulosťou ja neviem, kto by ma chcel. Međutim, ja sam naučio vjerovat Bogu. Ale ja som sa naučil veriť Bohu. I molio sam da mi providi neku ženu kojom bi mogao doživjeti starost. Modlil som sa, aby mi našiel nejaké dievča, nejakú ženu, s ktorou by som vlastne mohol prežiť svoju starobu. Dok sam radio u tom WC-u, tamo ima jedan prozorčić. Tak ako som pracoval na tom WC, tak tam je také okienko. I onda sam ja kroz taj prozorčić gleda cure. A tak ja som cez to okienko pozeral na dievčatá. I jednog dana mi je srce zaigralo. A jedného dňa mi srdce zahralo. Vidio sam jednu curu i rekao sam, to je to. Videl som jedno dievča a povedal som, to je to. Bože, ja sam siguran da je ovo cura za mene. Bože, ja som si istý, že toto dievča je pre mňa. Pratio sam je, vidio sam da ide svaki dan na misu i onda sam ja govorio svojim prijateljima u Međugorju, eno vidiš ona tamo, to je ona. Ja som to hovoril svojim priateľom, ja som ju sledoval a videl som, že každý deň chodí na svätú omšu a tak som hovoril svojim priateľom, vidíš, toto je ona. Ali onda su mi se ti prijatelji smijali. Ale tí priatelia sa mi smiali. Pa su rekli, men si ti lud. A mi hovorili, si ty normálny? Pa pogledaj nju, pogledaj sebe. Pozri sa na seba a pozri sa na ňu. Pa čovječe, sigurno je mlađa od tebe jedno 10 godina. Určite je od teba mladšia aspoň o 10 rokov. Pa vidi kako je lijepa, pa si ti normalna, šta je tebi? A pozri sa, aká je pekná, si ty normálny? Ja sam bio uporan. Ale ja som bol neunavný. Ja sam saznao da je ona iz Češke. Ja som zistil, že je z Čiech. Da živi kod jedne obitelji u Međugorju. A že žije v jednej rodine v Međugorju. Kuva i pomaže čistit, da ne mora plaćati sobu, da može biti u Međugorju. Kde varí a vlastne pomáha čistiť izby, aby nemusela platiť, aby sa mohla modliť v Međugorju. Ja sam vrlo brzo postao prijatelj te obitelji. A ja som sa veľmi skoro stal priateľom tej rodiny. Ja imao sam jedno staro auto koje sam kupio, Golfa jedinicu. Mal som jedno staré auto, ktoré som si kúpil, bol to Golf jednotka. I onda sam dolazio i sa cvijećem tamo. A tak som tam prichádzal s kvetmi. S bombonjerama. S bombonjerami. Međutim, ona svaki put kad me vidjela, samo što ne bi počela plakati. A ona medzi tým každý raz, keď ma videla, lenže nezačala plakať. Jedan put sam je vozija od te kuće gdje je stanovala do crkve. Jeden raz som ju viezol z toho domu, kde bývala, do kostola. I ona sam rekla, ma slušaj, evo ja sam izašao iz zajednice, tražim jednu curu s kojom bi se oženio. A tak som jej hovoril, počúvaj, ja som vyšiel z komunity a vlastne hľadám jedno dievča, s ktorým by som sa mohol oženiť. Ona me samo pogledala i rekla, ja se budu moliti za tebe. A ona sa na mňa iba pozrela a povedala, ja sa budem za teba modliť. Ajme, meni šta molit, mislim se, pa to si ti. A ja si tak hovorím, čo modliť sa, veď to si ty. Ja sam 8 mjeseci oko nje laja ko pas. A ja som 8 mesiacov okolo nej obiehala ako pes. 100 puta je rekla, makni se, ma neću, ma dosadan si, ma pusti me. Ona mi 100-krát povedala, nechaj ma, strapný si, nudný, odiť preč. Međutim, ja sam bio uporan. Ale ja som bol neunavný. I onda jednoga dana rekla je, dobro, ajde, idemo probati. Tak jedného dňa, keď povedala, dobre, tak ideme skúsiť. Međutim, ona mi je dala do znanja. Ale dala mi hneď aj také spoznanie. Da je mogu uhvati samo za ruku. Všetko to, čo môžem urobiť, ju môžem chytiť za ruku. Nema poljupca. Žiadneho bosku. A kamoli seksa. Už vôbec nie sexu. Ja sam rekla, pa nema problema. A ja som povedala, žiaden problém, aký je to problém. Šta sam sve prošla, pa izdržat ću i bez toga. Čím všetkým som už prešiel, ja vydržím aj bez toho. I onda smo bili zajedno oko 15 mjeseci. A tak sme boli spolu okolo 15 mesiacov. 3.6.2000 smo se vjenčali. A
potom sme sa 3.6. v roku 2000 zobrali. Mene uvijek bunilo da je pristala da budemo zajedno. Som stále rozmýšľala, nešlo mi do hlavy, čo sa stalo, že ona pristala na to, že povedala, dobre, tak to skúsime spolu. Moja žena svaki dan moli 3 kružice. Moja žena sa každý deň modlí 3 ružence. Svaki dan ide na misu. Každý deň chodí na svätú omšu. 2 puta tjedno ide na klanjanje. 2 razy do týždňa ide na adoráciu. Ona je velika vjernica. Skutočne je veľká veriaca. I ona mi je u biti dala odgovor zašto je pristala da bude s menom. A ona mi dala odpoveď, prečo vlastne pristala na to, že bude so mnou. Kada se je lomila da li da bude s menom ili ne, Keď sa rozhodovala o tom, či bude so mnou alebo nie, ona je otišla na križevac ona odišla na križovac i molila se. a modlila sa. Vidjela je jednu slovačku skupinu Videla jednu slovenskú skupinu i jednoga svećenika a jedného kňaza. i pitala, molim vas, oče, možete mi posuditi Bibliju? Pýtala sa ho, oče, prosím vás, mohli by ste mi požičať Bibliu? Moja žena, koja se zove Katarina, Moja žena volá Katarína. rekla je da treba od Boga jedan odgovor. Ona jej povedala, že ona potrebuje od Boha dostať jednu odpoveď. Malo se je pomolila, A opäť sa trocha pomodlila, otvorila Bibliju, oči su on pale na jedan pasus. otvorila Bibliu a oči jej padli na jednu stať, ktorú ona nevyberala. I tamo je pisalo, Tam bolo napísané, ne boj se ništa, ničoho sa neboj, ja sam s tebom, no ostani gdje jesi. ja som s tebou, zostaň kde si. Ovo je tvoj put. Toto je tvoja cesta. Tako nekako otprilike. Tak približne nejako to tam bolo. To je bio odgovor. A to bol vlastne v skutočnosti tá odpoveď, čo má robiť. Vjenčali smo se, kako sam vam rekao. Zobrali sme sa, ako som vám povedal. Imamo 3 djece. Máme 3 deti. Imamo Luciju koja ima 5 godina. Máme Luciu, ktorá má 5 rokov. Luku 2,5 godine. Máme Luku, 2,5 roka. I malu Anu koja ima 5 mjeseci. A malú Anu, ktorá má 5 mesiacov. Sve moje želje, svi moji snovi su se ostvarili. Všetky moje túžby a sny sa uskutočnili. A ne samo to, 15 godina ima sam i hepatitis C. A nielen to, ja som mal 15 rokov aj hepatitídu C. I prije godinu dana sam išao vadit nalaze da vidim u kakvom stanju mi je jetra. Pred rokom som si išiel dať urobiť nálaze a vyšetrenia, aby som videl, v akom stave je tá pečeň. Doktor mi rekao, pa nemaš ti nikakvih problema. A doktor mi povedal, ty nemáš žiadne problémy. Ti uopće nemaš virus. Ty nemáš žiaden vírus. Jetra ti je zdrava kao malo djete. Tvoja pečeň je zdravá ako u malého dieťaťa. Nema ti skobu, nema više tu nervozu, šizofreniju. Už nemám viac tie schizofréniu, tie choroby, bolest. Nema više epilepsiju. Nemám viac epilepsiu. Eto, nema više ni hepatitis. Už nemám viacej ani hepatitídu. I onda kad me ljudi pitaju, pa Gorane, kako si? A keď sa ma ľudia pýtajú, Gorane, ako sa máš? Ja samo rečem, šta stariji, to zdraviji. Ja len poviem, čím starší, tým zdravší. I stvarno, hvala Bogu i Majici Božjoj. Skutočne vďaka Bohu a Matke Božej. Jer da nije bilo njih, ja ne znam šta bi bilo s mnom. Pretože keby njih nebolo, ja neviem, čo by so mnou bolo. Moram vam još nešto reći od mojoj pomajci, Musím vám ešte niečo povedať o mojej druhej matke, koju sam mrzija ma najviše na svijetu. ktorú som nenávidel najviac na svete. Ti 9 godina dok sam ja bija na ulici, Tých 9 rokov, kým som ja bol na ulici, ona je svaki mjesec išla do župnog ureda ona každý mesiac išla na farský úrad i plaćala misu za moje obraćenje. a platila svätú omšu za moje obrátenie. I na kraju sam se obratio. A na konci som sa obrátil. Ja to nisam znao, nego tek poslije kad sam izašao iz zajednice, kad sam došao sebi, onda su mi to rekli. Ja som to nevedel až vlastne potom, keď som vyšiel z komunity a mi to povedali. To mi nikad nije ona rekla, To mi ona nikdy nepovedala, nego sam čuo od drugih. ale počul som to od druhých. I moj brat je oženjen, ima 2 djece, već velike. A i môj brat je ženatý, má už veľké 2 deti. Djeca su normalna. Deti sú normálne, zdravé. Meni otac dan danas kaže, sinko moj, ponovo se sunce zasjalo na našu kuću. A tak dnes mi môj otec hovorí, synu môj, nanovo sa slnko usmialo nad našim domom. Koja je poanta ovoga svjedočanstva? Aký je vlastne v skutočnosti plán tohoto svedectva? Droga nije problem. Droga nie je problém. Ni alkohol, ni tablete, ni kockanje. Ani alkohol, ani tabletky, ani... Mi smo problem. My sme problém. Jer mi imamo 2 izbora, uzimati ili ne uzimati. Pretože my máme 2 možnosti, brať alebo nebrať. Živjeti pošteno ili nepošteno. Žiť poctivo alebo nežiť poctivo. Lagati ili ne lagati, sve je na nama. Klamať alebo neklamať, všetko je na nás. Kad se upadne u drogu, ovo vam je čisti primjer da se može izaći. Keď sa upadne do drogy, to je príklad, ako že sa môže aj výjsť z nej. U našoj obitelji V našej rodine molitva je zauzela prvo mjesto. modlitba zaujala prvé miesto.
S njom se budimo s ňou sa prebúdzame i s njom idemo spavati. a s ňou ideme spávať. Molimo se svaki dan i sa našom djecom Každý deň sa modlíme aj s našimi deťmi i redom idemo na svetu misu i na ispovjed. a pravidelne chodíme na svätú omšu a na spoveď. I zato se ne bojte jer Bog je s nama A preto nebojte sa, pretože Boh je s nami i sigurno se brine za svakog od nas. a skutočne sa stará o každého z nás. Na samome kraju Na konci vam želim poručiti chcem vám odovzdať kakvu i koliku vrijednost pred Bogom ima svaki od nas. to spoznanie, akú hodnotu pred Bohom každý jeden z nás. Ja vam se od srca zahvaljujem Ja vám zo srdca ďakujem i nadam se da nisam bio dosadan. a mám nádej, že som nebol nudný. Želim vas sve pozdraviti Chcem vás všetkých pozdraviť i zaključit ćemo ovo svjedočanstvo Zdravo Marijo. a zakončíme toto svedectvo jedným zdrava z Mária. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Kraljice mira, Moli za nás. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.